yatumye abateza umwami w'Abakaludaya akicisha imisore yabo inkota akabatsinda mu rushengero rwabo ntagirire akagongwe umusore cyangwa umwigeme umutama cyangwa umusaza bukokori bose akabagabura mu maboko yiwe kandi ibintu byose byo mu ngoro y'Imana bito bito binini bari by'ubutunzi byo muri iyo ngoro nyene uhoraho n'iby'ubutunzi by'umwami n'iby'abaganwa biwe ibyo byose abijana i Babuloni maze baturira n'ingoro y'Imana basangangura uruzitiro rw'amabuye i Yerusalemu baturira n'ingoro zaho zose bica n'ibyiza byiza byaho byose abakitse bakagira abakitse bakagira inkota uwo mwami bagakira inkota uwo mwami abajana i Babuloni abagira abaja biwe n'abahungu biwe gushitsa igihe abaperesi bashikiriye ingoma aho tugomba guhera bashikiriye ingoma 21 kwari kugira ngo ijambo uhoraho yavugiye mu kanwa ka Yeremiya rishike igihugu gishumbushwe amasabato yacu igihe cyose cyamaze kira matongo cyariko kiziririza amasabato yacu gushitsa kimaze imyaka 70 hanyuma mu mwaka wa mbere Kuro umwami w'Ubuperesi agiye ku ngoma uhoraho akangura umutima wiwe Guhora akangura umutima wanje Guhora akangura umutima wanje kugira ngo ijambo yavugiye mu kanwa ka Yeremiya ribone gushika nuko Kuro uwo mwami w'Ubuperesi ashinga ko babitangaza mu gihugu cyiwe cyose arabyandika ngo Kuro umwami w'Ubuperesi aravuze atuhoraho Imana nyerijoro yagabiye ibihugu byose byo mu isi kandi yageze ngo ndamwubakire ingoro i Yerusalemu mu Buyuda suriya iyo ni dekere umwami atanze yo kubakira ingoro y'Uwiteka sugira ijambo rivuga ngo Kuro umwami w'Ubuperesi aravuze atuhoraho Imana nyerijoro yagabiye ibihugu 123 byose byo mu isi kandi yageze ngo ndamwubakire ingoro i Yerusalemu mu Buyuda iyo ngoro izokubakwa hehe ariko abantu bakumva bose Bibiliya ngo iyi ngoro izokubakwa hehe Bibiliya ngo muri gisagara iteretse ku mpinga z'imisozi Yerusalemu igiye kubakwa hehe kuri nde niyo hagiye kuba icyubahiro cy'Imana ku buzima bwawe ku buzima bwawe mu muryango wawe hagiye kuba icyubahiro cy'Uwiteka oya iyo amen nishimiye ega amen yawe ishobora gukora imirimo n'ibitangaza abantu batigeze kumva ndakeneye kuyumviriza neza aha kuko ushobora gusanga wabaye mu bube gito waratakaje ibintu byinshi byari gufata ku minsi mike umva ngo Kuro umwami w'Ubuperesi aravuze atuhoraho Imana nyerijoro yagabiye ubwami bwose bwo mu isi aravuze akagenda kubaka ingoro y'Uwiteka iwa Yerusalemu iki ni igihe cy'uko mugomba guhagurutswa haba irembo ryo kongera kugira ubusabane n'Imana Imana igomba kongera kuvyura imirimo yawe Imana igomba kunagura umuryango wawe hari umuntu ari ngange kuvugana na wa mukobwa we
neza muri leta no mwishengero. Ibyo bihamaze musinziriye wa musore haguruka ubyuke. Hallelujah. Hallelujah. Reka dusome n'izaba. Zaburi ya 80. Umviriza kubera ko ibyaha twagendeyemo. Zaburi ya 80 ndayisoma umviriza. Ewe Mwungeri w'Abisirayeli tegugutwi ni wowe urongora abayosefu mu mukuku. Ewe ubyagira ku bakerubi kayanga kanguri inkomezi zawe imbere y'Abanyefurayimu na Benyamini na Manase uzurukize. Mana utwigarurire umukirishe mu nyonga hawe natwe turakira. Uhoraho Mana n'ingabo uzogeza ryari gupfunduka urakira ugusenga kw'abantu bawe. Wagaburiye amosozi ku mutsima, wabahaye amosozi menshi yo kunywa, utumye ababanyi bacu baducuramo, abansi bacu batunegura bitwengera. Mana n'ingabo utwigarurire umurikisha mu nyonga hawe natwe turakira. Wakuye umuzabibu muri Egiputa usohora amahanga, urawuterura urawutera urawurimira, nawo ushikana imizi kure wuzura igihugu. Imisozi itwikirwa n'igitutu cyaho n'ibiti by'amasede y'inganzamarumbu biterwa igitutu n'amashami yawo. Umviriza 11. Ushabika amashami ashika ku kiyaga, amasango yawe ashika no ku rwaruzi. Ni iki cyatumye usambura inzitiro zawe ngo bahita bose bawamure ingurube yaba ingurube z'intungano zose. Niki cyatumenya inzitiro uzikura kuri urwo ruzabibu. Abahita bose bakabubona ubwambure bakagenda biyamura atangwa. Umviriza ingurube y'umukiriya irabona, ibitaka byo mu ishyamba birabona. Uyu muzabibu ni wari warakuriwe muri Egiputa, urateragirwa umera neza. Umaze kugenda ukora ibyaha utumvira Imana ngo Imana ikuraho uruzitiro. Ese ni amazangurwe z'intunga. Ibitaka byo mu ishyamba bigenda byiyona. Wa muzabibu warasuye agize ibyaje. Umviriza isengesho tugiye gukora. Garuka turakwinginze Mana nyamwingabo. Runguruka uri mu ijuru uraba ugendere uwo muzabibu. Zigama icyo ukuboko kwawe kw'iburyo kwateye. Aha nongereye urusengero.
waratema. Ukuboko kwawe kubona umuntu ugushyirira mu buryo ku mwana w'umuntu wirereye, nuko natwe ntituzosubira inyuma ngo tukuvemo. Duhegure natwe turambaza izina ryawe. Muri iki gitondo ngirijwe Uwiteka, ngirijwe Uwiteka mu buzima bwawe. 81 ariyo tuza kurangiza tugira conclusion. Umurongo wa 2. Haleluya. Uwa 3 n'uwa 6 runo rusoma. Kabiri, shirako muririmbe zaburi, muguze agashako k'ingoma, mucurarange inanga nziza n'ikembe, muguze inzamba, ukwezi kubonetse niyo ukwezi gufashe ku munsi wacu mukuru. Haleluya. Umviriza Uhoraho aravuga ngo nakuye umutwaro ku rutugu rwawe, amaboko yawe yabohowe ku gatebo. Waratakambye ugowe ndakurokora, nakwishyuye nihishije mu nkuba, nakugera